Pred vama je Galaxy Z Flip 7, preklopni telefon koji je ove godine dobio značajnu nadogradnju. Samsung je ovaj put poslušao kritike i napravio preklopni telefon koji ozbiljno konkurira tradicionalnim pametnim telefonima. Veći zasloni, bolja baterija i novi procesor optimiziran za AI funkcionalnosti, a novi mehanizam je dodatno poboljšan. Je li ovo konačno flip telefon koji smo čekali, doznajte u nastavku. Ali prvo, unboxing. U kutiji vas neće dočekati spektakl. U duhu održivosti, Samsung je zadržao minimalistički pristup. Dobijete telefon, USB-C kabel, dokumentaciju i kopču za vađenje SIM-a. Bez punjača. Sam uređaj odmah privlači pozornost tankim aluminijskim okvirom, a vanjski zaslon je zaštićen Gorilla Glass Victus 2 staklom. Kućište ima IP48 otpornost na prašinu i vodu.